Praise the Lord Jesus. Hallelujah. And you don't want to come here. Because you're not going to do. Praise the Lord Jesus. Asingazuzibona izinto ezimangazayo. Apha bazalwane kufuneka kuvuke abantu bemerekisi. Hallelujah. Kuvuka abantu bemerekisi. Asithi cha. Kuvuka abantu bemerekisi. Hallelujah. Kufuneka Talitha. Abantu basebhasola kufuneka bezela abantu bebafaka esikindeni. Bangena apha bangene aphaka wonke sangene ke kabebasana ngoba into abayidiscoverishela abazalwane babo masisebenzeleni umuntu kamoya. Hallelujah. And after the meaning and transit was a war. Hallelujah. But it is not about what it's about what in other words, because it's not about the flesh, but yakhe ulawula inyama and inyama iyakwazi ukucultivate. Inyama iyakwazi ukucultivate ethethelela yona. Njalo kuthini? Sesikhona izinto bathi ithi inyama ithi. Athi kwenye fast. Mfasi fufa namhlanje. Angibonga Baba Yesu. Hallelujah. Kaningani nini umuntu elathi man fast ngayi kanti kuphekwe kamani. To postpone when the postpone izinto zami ziyapostpone nazo. Because abantu bazawuphela behamba nezinto bekumele abahambanga nazo because bane-message wrong. Athi umuntu wena usukhulula namhlanje uyithathela, athi umuntu usukhulula namhlanje khulula ngomso ngokuthanda enikhulu beka futhi yesikhulula ukuthi awuthi ukhulule kanti kanti ngoba athi sukhulula namhlanje khulula ngomso kanti apha ebusuku namhlanje kukhona into ezawuqhawuka, khona into ezawukhululwa mara ayikwazi ilinde ubusuku namhlanje. Udaniel fasta 21 days mara kuthiwa into yaviwa usuku lokuqala mara le 21 days ayithathileyo wayegain amandla okokuba akude kohlulakale esasithula. Sinamakhono ekunzima ukuzila ukutya. Athi sezili lomnye athestwe ngumtholi fonela umenza
mfana wethu akayifika nambi makethi nesa ndisurprise intombi yamothu intombi yami kaba unazika ngoku isurprise ngani ndithanda ukuba ngoba andicinga wena ngoba andinawukwazi ukuyela ibhakede lotho enkulunkulu andinawukwazi ukudisappoint ngoba ndithanda unkulunkulu andinawukwazi ukudisappoint uyabona unikela inkosi yanikela ngaleni nayo usetyenziswe ngumtyholi futhi naye ngazi cebethe ngozi ngoba umtyholi uyakwazi usetyenziswa ngumuntu engiyazi usetyenziswa ngumtyholi now kuleyo nto you need ukuba woyise ubungathinteka ngoxoxo nenza isusamasi right hand ngomfazi xolisa yo andothola phoxeka ke kuba bencinga sizatya siwabeleke ukuba awukekho umuntu engingambona apho uba awuxolo menza susamasi right hand and xa once uphume apho haleluya mntu ngamnye apha izinto zakhe zikhona kodwa azinaze zolandwa nyama kwabakholwa zizawulandwa ngumoya haleluya nabakhona abazawude bofa izinto zabo bengazifunanga because bafumane ilizwe lirongo Nikona bazalwane akange baxelelwe into yokokuba bazalwane singonyama. Haleluya, akabaxelele basingonyama sizidla mafa ngoba ibuthiko asibekele yona izibuthiko asibekele zona azikanga qapha engqondweni yomntu. Ibuthiko nazo ngathi zingaphezulu kulu indlela uthula kuyo ingaphezulu kule vele sicinga. Hallelujah, that's why I wasn't mixed uyazi bonayo wena. Hallelujah, kodwa izulu liyakwazi ukubona. Praise the Lord Jesus. That's why praise the Lord Jesus. Hakasala kutamti. Futhi ngakase la bongizo uthiko, but uthiko wenza into yakhe ngexesha right. Sibongayo. Uyangithanda. Na Simon